Ulaq çıkıp ketdi, dua qılın ulaqqa. Ulaq çıkıp ketdi. Şoň apa özüňiz dua berip qoňa. Boyun emet etken şonu jakşylap, ынтымакчылык менен, ырк менен, тугамлык эл журт менен jakşyna kılıp bitirip belgili. Rahmat balam sana da şu cep günü bizdi siz buldulasın. Şu yerine tasbasın, yurtuna tasbasın, halay kaptı, oşun içinde şu yerde kıvrak basmanı var. Vardır. Ulat bir çağap gireyle, kana olmayayım. Koylar boralasınlar. Yaşasın. Kalmak diyenler taktılar. Takılmaya kaldı. Cennet otursun balam cennet. Benim baldarım. Sizler de koyu vergiler güzel sağlam okşap. Hani sizler de ulak. Temizeceğiz şimdi. Jakşylap tarbiyalaglar diye. Gözünün görgüle baldarım. Ынтымак bolgup bolgula. Dünya tavlat, imam versin, nisap versin baldarım. Day hoştan gelgen burası. Gel mimanda. Elden batalı, şu taynan taytamın tuğan uruktun, tağa jurttun aldında çoğton şunday toylarda berip atasın. Mümkün vaqt igilipti, jakşı, şu ынтымактын belgisi olgan, Kırgızstanımızды biriktirgen şuna bir sebepkar ulaqtarın bolsun. Birinciden şu Abcali senin ömrün uzun ölçün cayık olsun. Tapkanın jakşılıkka bölüsünü kam. Bayağı ынтымак bütötbey, ынтымакçı dettik. Kayerda olsa şu ынтымак bolgula, el menen bolgula, jurt menen bolgula, jurttun içinde tinç bolup kam. Tapkanın her daim şu jakşılıkka buyurup, jakşı yerlerde işin oňlaybersin kam. Şonu menen birge şu el baratkan, el dağı barıp, tınç aman barıp, tınç gelsin. Torun menen, eme menen eski eme bolgan emas, jakşyna kaygılıp, jakşı ötkörüp, jakşı gelgiler. Sizlerden jakşylığın ardygana ugayım men. Toy esi Johnny'nin dançak atı eken, kunan eken, Spartak degen. Jakşı nerse eken? Stereotipni dançakta qo'yum, ne de qo'yat. At sınayım degenler жазып koysaňar da bolat. At süýüçüler. Men bunu janaka okşottum bayağı. Kanbek Akayf ulaq bergende ukası bir dançak paratga çykkan dançakty minip kelgenbiz, alıp kelgenbiz de bir sülediler ha. Oşol okşoş eken. Atın dizgindep turasaňar? Atın garma, atın garma. At garmapdy. Johnny. Johnny. Aldın Johnny, paypalap çıtadı o bulucu. Ha, o azamat ha. Молодец. Johnny Palvan. Karamart'tagı nemelerden kalgan eken. Kazakstan'a kıyla жүрse da. Çıkka. Get turat. Janak nömerge çal attan nerede verdik? Gitti. Aldık. Hoppa. Azamat. Nara kaşırır gıtıyor. Baldı. Kanday oyu aytalasın palvonga? Yaş, bizler ağızdan çıkıp öyleriz. Maladas. Maladas ha? Maladas turat bunu. Şimdi 8 yol aldı. Jakşılık bolsun. Şu köptün katarına eme kılıp atar. Şurayçı köptü saklasın, köptün katarına saklasın. Tınç barıp, tınç oynap. Şu palan şahitlerdeki olup, jakşına kaya olup. Emen ermenen, ağrın ermenen. Jakşı varıp, jakşı gelip. Ne demek edem? Tınç bolgular. Oturmasa, amca. Ulan tınçasın ama. Alek akaların tartıp, akdolamış ulakçı olsun. O dış ya. Tınç bol ömürlü var oğlum daim. Jakşı yerli hizmetine jarıgan ballardan alıp çoğayır.
Tinç polaylı vardı bu da. Bak yaşaraman tinç ötüp. Tinç ötüp. Atça. Ükam şu kısırcılığında olsun. Hayırlı olsun, da kolda olsun. Kolu komşun menen, atenen menen, omatın var valla kesin şu. Atenenin sençelik razı kılar, bir tuğancı sençelik razı kılar. Sana razı ükam. Şu ak doyumu jakşı şu. Balanda özünü tartıp, benle ulak çap jüre örmesine bunday. Kızmak değerli düşünmek okşap. Kısırcılığında o. Bir tuğanlar, ança mınça. Ne şey ne kılırsa al terbiye olur her yerde. Rövaytat adamın köçedecini terbiyelarsın, çoğungör terbiyelarsın, şu kızın kulağında ol. Yeli cürtün menen, bir tuğandarın menen, teli tenkuşun menen, yeldi sıyla, sana razı oluşu, akdoyun takşı, maylı sütlü olup oynap kültürgüler, el cütünden aman bolu kulağında. Allah жақсы өтсін эми. Амин. Мынакей достор, бүгүнкү улак Карамартка чыгып кетип атат. Кудай кааласа кечиндеси Улуттук спорт YouTube каналыбыздан толугуну көрө аласыздар. Анда эмесе биз кызматты баштадык. Жана атабыз. Mınaki Karamart'a gelip Johnny'nin unulağı da başlandı. Orta var turasın, anam kim olmadan başlaysın. Bastır aşağı. Ya bastır bunu aşağı, ocağa düş kilo. Ocağa düş kilo. Ya bastır aşağı. Nasıl lan? Palvanların bari var ekan. Öyüz, büyüz, tulpar menen Bekiş agam. Qanday? Aslında tamam. Qanday Bekiş agam? Yaxshimi? Ke Bekiş, bul dagı Bekiş. Bu Karamartlık Bekiş. Narkı Kızılqiyalik Bekiş. Ocak soğuk da var. Hükümet geldi. Yeter. Öt köteyine. Öt köteyine. Öt köteyine. Ова кандай? Кандайсың? Жакшысың? Жакшысызбы? Ден соолук жакшысыбы? Ana 10.000. Ушул улак көнчө өтсүн.
şu bala Allah'dan ne tilese tilegin versin. Şerge gelgenler esen aman oynap gülüp sorun içimiz gönül için çapkıla. Teke salvağla cipke salvağla. Amin. Amin. Allah. Ya beyler. Teke salvata. Yengileken torpağı salvağla. Allah de. Baştaldı. Ama ne sen ötüneme. Akçalı jengil bolup böyle kısıktan sırgары. Жақсы улақ болсын. Ұрыш талаш болмасын. Бүгін Алауқада Көксеректе Рысқұл Гайының әкесінің ашы болып өте чоңлақ болды. Рысқұлова мені шақырды, кешіріп қойсын, бара албай қалдым, шарт болбай қалды. Бара албайым деп айттым. Нурлан чакырды, жанагы иним неме блогер. Андан сырткары Көксеректик бир топ инилерим 10 атка чейин жүктөп келгиле конок кылабыз деп күтүштү эле. Шартка байланыштуу суукта болбой калды, бара албай калдым. Алабукалык абаларыман кечирим сурайм. Кудай кааласа дагы жакшылыктар алдыда болсо, аманчылык болсо. Сергей ака катыраңкыда кече Тураттын атын саткан жакшаттарды саттасай. Каяктан таап келдиз? Balası yan var dedin ha? Balası var eкен ha? Sizdeби? Balası mende. Geldi bugün? Yok al kalpet ayal. Ya jana men görgөн emesmi? Ha boldu. Görgөм andan. Kursактуу Сарытай. Көргөм экен аны. Улак ашып тек улак ашып азыр. Ат кетпей жатыр. Жакшы экен. Kalpet ayın öyle. Oh. Assalamualaikum. Hacım. Şunqar götürdük şey kızılkıya. Şunqar alato. Jengil torpaq 50 kilo. Torpaq 50 kilo. Ay jengil son. Jer qar son ulaq bolsa керек. Düşürüp koyduk şey ta. Atbatqa urunup düşüp kalacağım asa. Tokulu at var, tay var sorunlar, akçalay. Amayda janıktар dagы bolsa керек. Жакшы улак. Sorunlar жакшы. Көк ат ушундай да тыңыраак ат болсо жакшы, жакыныраак барасың. Бул көк атты алса эмерак экен да. Шерик жүрөт, алпамыш. Кыялак алдында турат. Дагы кимдер жүрөт? Жок, Март ака. Көпчүлүк экен балмандар. Вай, жигит жүрөт мында. Balmanlar көп екен бүгін. Ne oldu? Çapçı atat. Avayla. Avayla. Suku geldi, suku. Marat ağaya girip etti topla. Ermek kettin ermek. Sorun başta alacağım. Nur Dölet. Şunqar Nukas. 5-5 bolbay kaldı o şeyde. Görünmey kalma. Hadi cavı da kılda. Akış sal.
Ömürbek. Dostum qanday? Sağ Turdu işte. Oylap. Aftan qaq öyle gülüp ketdi, jetip aldı. Gör kayıp koydu atlardı. At salıp götürgüzbeydi. Salış qattı. Jindi at salış boldu da. Aldın şuko. Aldın da. Önörü küçük edi, öz kılcında жақсы dedi. Jarıp basmaydı eкен. Baktı bayke sal. Trener жаштык. Бек Султанның аты жақсы да отырады, ортада тұрады. Жақсы ат ошалады. Кимди тегерет да, бирөөнү алдырды да. Телпек, кара телпек на. Ермек Базарбай полбонун баласы. Жанакы Сургоянды минип келиптир, э? Өткөндө Көкжаңакта таштап алган Сургоян 500-гө алыштыр. Алды окшойт жолдош. Жок, жолдош бирөөнү тегерет да. Медет бегем, Эркин ака экен. Эркин экен. Тамак алды. Алдың Эркин ака, алдың айдайм. Kolmayın al, dadım. Haydi. Koy görüm. Kimin atı bu? O kögat. Önörü küçükün görüngen atқа kıyıklı basıladı. Çurqağında bir jarıp bayatады. Taşta verdi. Aldı okşaytlarında. Мынакей, биринчи сорунду ачып берген. Эркин Палбан, ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Сорун кут болсун, кандайсыз? Азаматсыз. Жали ошо ниет кылып, улуттуу үйтөй кылып атат экенсиң. Ошо кылган имтихандары кабыл болсун. Элдер менде патерси жакшы ниеттер. Ушулар кабыл болсун, а? Амин. Баш камабай урматтын бир уланты жаман өткөсүн, а? Амин, Алла. Кайсы ат ака? Шоколад. Азаматсыз Эркин ака. Дамды расайлыкта паталабыз да. Ошо жер кызык болот. Кийин кызыгы кетип калат. Бек Султан. Кимди айлантып аттың, алдыра албадың азыр? Эркин таган. Эркин таган ал. Сенден кийин жолдош айлантып калдыбы? Эпте бир нерсе кылдыңар да карамартыктар. Карамартыктар. Молодец, Эркин ака. Мыктысыз ама. Мыктысыз, братан. Молодец. Топ болтат бир топ вакыт болуп калды, жарым саат ашып калды. Ат салыш каттуу, көтөргүздү. Ажы кандай? Көсүң саламатсың? Бирөөгө коюп беришти жамасы. Жака сүрүнүп калды да. Бир жака сүрүнгөндө. Алла көрөтү. Алла.
Oh. Neni? Hayran arcağa götürülüp sürüldü. Ömürbek bir öncetili oldu. Şunqar da gen. Nurdölet gen ülkesinde gen. Ekonomist. Жаңыл емес міне. Сізге жаман әлі демал ген үшін мал емін көгәте. Қойчы. Жақсырақ ат болса жақсы олы тіледі қаратчен. Барыл атқа жармашы өреткен. Тосып пішіріш тоқтайды, қошал жерге. Палбан қандай? Ассаламу алейкум. Қаныбек байке. Қандай өкем? Теліп төрісін темініп келді Қаныбек байкем. Чауабы бүгін бірі? Жақшы. Жақшы байке. Жақшы ат шулдағы. Ажеке жайлаусында да сорыны атыштаған қила жерді өзін көрсеткен ат. Барпылық Қаныбек. Торпоқ 50 килоға жетпейді. Басып жерге түшкен жақсы емес пе деймін да. Кимге қойышты? Біреу жарымға қойды. Кеше түшірді. Сондай бір нәрселер болды бе, білбей қалдым дағы. Жақсы көрінбеді. Medet de çıkıptır. Medet alıp çıkıptır. Karamart. Taşladı çok. Torat'ta eken bir uğurda şehirge. Yermege alıp çıktı. Men bunu atqa var olgu çaktı. Бұл жаққа төшіп топ болып, жана медет таштаған жерден Базарбай палуанның баласы ермеге алып шықты. Сұр қоян мен. Karamart ayılında bir çoğun giyen bolat mağa, vinim bolat, tağam balası, gecem balası. Buna şu geçen günü koy verdim, toy kıldı. Bizim ulak veriyorlar. Ulakları yakşı ötsün, dilegen maksatına geçsin. Yakşı oynak kulüpleri var. Ermek balvan. Bilimli ballardan olsak, şu ulağın sınç ötkesi. Atты айтып қой Сургоянда. At салат екен Сургоян аты, сымпаттан. Кеше Көкжаңақта тай күрішке таштаған аты. Азаматсың. Ажы қанша атасыз? Таран бы? Жақшы, таран мына, біздің таран. Асыранда айтып кетші. Мо бұл бөйті, топшың. Жармашып. Мағашыр үйдеп қойына чавалбай. Екі кеме қалып кетті, Бек Сұлтан. Так. Нурлан комиссармен жетіп қалып тұр ортаға. Sorun derini saldı palvan ke. Bataduanı ber. Keçe Karamart nemede Көкжаңақта алтын куру менен ат сен жалың деле го. Дештиле. Жакшы экен. Насип эмес экен. Кебир дуаны. Баглабыз, батаглабыз. Балаңызға той бертасыз, өміріңіз болсын.
Atlayt, veriniz. Atla. Çuvağa ekanini atla, açıda. Dakani? Jana blogeshinga turgan çuvağa ekan, dakan. Jana aytып atқан. Jana narkı ötten beri жака көздөй турат мен алып келип таштап анан сорун алган. Медет балбан. Кел, мен үлгүрбөй калдым эле, патадуаңды берип кой. Алейкум ассалам. Таста ура бериң. Бирге максатка берсин, şu баласы өзүнүн керене жараган. Жакшы. Алла болсун. Uzun болсун, Amin, Allah ekber. Atты tanıştırattı. Katu geldi o. Karamart'tan mı? Baya bozattın. Boldu. Görgömün al bozattın süretini. Жақшыкен досыңın atı. Kulap durmayın, rahmat sağa da. Daha götürülüp gitti. Ne çıktı? Yusuf da eken bayağı yaşlıkta çapkan. Yaş balada. Erkin eken orun basarı da bul. Tınç şalanday. Bu şakşı bala. Dün öldü balvan. Asranlı verdim karşısında hemen. Allah de. Allah. Kana şurada Cürçü atasını görelim için Yusuf Balvan'ın. Yusuf Balvan'ın atasını görelim. Elge de görsetelim. Atasına önemli özde adet. Başka kaçırdı. Koyuyordu. Şimdi kaçırdı. Son geleydi attık. Karaçımda görünüştü. Yusuf Balvan hazır kalıp çıkıp. Şöyle jerke. Koyumuz toygulansın. Şöyle ilerimizde canım köyler bölüversin. Hiç şamandık bolmasın. Şu ulaqtın ne deyip köperi vatandaşısın etizeyim. Amin. Azamatın. Attaydı Yusuf Balvan attı. Özüm lan. Koldu kara kol. Kolum çoğunluğun kara. Azamatın. Жақсы yaşa turan bala. Bunu neme kıyalı жақсы da erkin eke hoşam. Palvan balamday. Tınç şavat. Nuçu inim. Attı türlentip minip azamatın. Kamçı aka kıldı 3-5 bilger kulakça. Balası kız, seme şopur olup çok işleyemiz. Erini saat kotorup minut at. 3 malayda ergendin atın minut at çaması. Jestirmaktın balası, Xanübek palvanın. Tek sıra atkanı gördün mü lan? Daha bir sıra koç. İyi ana. Kirgiziydi gay. Torpak 50 kilogramda mı dayı? Жеңил да, аябай жеңил torpak. Пресс болуп ат салыш катты болуп эме болуп атакшайт. Шерик кимди? Шериктин жанынан көтөрүлгөн экен, медет экен. Sürüldü okşayt. Kuat kimdi çaptı?
Koy bala açık kaldırma. At bat iştegen beyim ha. Kağılışta kan ölet deydi. Kançam şakamşı deydi. Ama kugatta ketken turbayı. Ökmüt aşırı bergen okşaydı. Nurbey akaga. Hazır. Hazır alıp çıkıp ketken, жалгыз ketken көgat. Sanjar eken эле. Sanjar, өткөн катпы бул? Ошол. Сатылат деген. Мен тартып кеттим эле. Мен буга чейин улагын көргөмдү айттым го видеода. Бул ала турган адам келип чаап көрсүн. Аха. Бир дуан берели, анан ат жөнүндө сүйлөшөбүз. Шажал досум. Баласын улак берип атыр үйтой, уртой. Şu balası hem yerin kırgız eline jaragан улдардан болсун, а? Аха. Токтон баракасын иште. Амин. Эми атты сүйлөшөлү. Номерди айта эле. Номер 71 менен. Аха. 299514. Аха. Мынаке достор. Сатылат. Там али улада рат издегендер болсо, ушул атты көрүп алсаңар болот. Номерге кайрыласыңар. Мен буга чейин да атты тартып кеткенмин. Чындыгында жакшы ат бирок. Эми басын бир аз өйдө айтып койду дешиңер мүмкүн өткөндөчү. Бирок эми сүйлөшөсүңөр. Сүйлөшүп аласыңар. Чыгып алып турлак. Бактагы тартып атышат чамасы кызылкаяга. Кызылкаялыктар. Bunları gözleyeceğine itiram olup kaldı. Çöy-çöy ol бакыттан алып кетишти эле. Ал жака дагы эле талаш тартыш чөй-чөй. Кимде кетти, кимге чыкты, алысыраак болуп калды. Катуу болуп атат бирок неме талаш тартыш. Тээктер учуп атат нары бери. Нурда эле торто туруп алыптыр. Мына жаңа айлык бир ачкан аты ким эле көк атчан жакшы барат ушул аттагы. Кызылкаялык. Жугага ортого көк ат менен окшойт, көк аты жакшы ат жугаган. О. Эламан. Аким досумун атында окшойт Эламан. Аяк алактыгыча бул жактан чыгып кетти. Дагы медет алып кетти чамасы. Же эркин же медет. Медет экен. Ба торатта окшойт дагы. Ашырып аласың дедиле. Ашырып турган эмне болду экен? Ашырып элек башырган чамасы ашырып тур. Yerine karmak otur bir cana. Yerine alıp getirdik buradan. Takılak elini aldı. Şu surgoyondu көбүн айттым алгыла деп, жакшы ат деп. Кушбактар чабып атты, кушбактын досу Тилек деп барпыдан бир ачке алган. Мен Талгаттын атын тартып чыгаргандан кушбактар келип көрүшүп алып, бир эки ушулак чабып, болбойт, ортого турбайт экен деп, бир нерсе деп сатышты да. Мына азыр
Keçе Көкжаңакта өзүн көрсөттү. Бүгүн азыр эртеден бери чабылып атат ушулат. Топко да жакшы бартат, кадимгидей туруп атат, кадимгидей. Өкмөткө берет экен да. Өкмөткө ашырып ал дейт. Боевой самбо Нурбек чемпион. Азиатский чемпион. Призер чемпионат мира. Жанагы со спецностардын агайлыгы башында. Азыр ошондой иштеп атабы же болбой калдыбы билбейм. Азыр өкмөт болуп иштеп атат. Жакшы киши бирок мындай. Кичпейил. Бирок кыргызча дух бар да мындай. Мен мындай кыргыздын салт санасын балаган, мындай кыргызча жүргөн балдарды сыйлайм. Бекен бол агай, бекен бол. Өзүнүн бурул аты менен болчу жок. Өзүнүн кашка аты менен экен. Жана биз бурул аты менен ашырышты эле. Мына кашка аты дагы жакшы ат. Жанагы Жусуал Торомаматов улак бергенде зулум ушу менен алтын курга таштадыбы эми билбей калдым. Ушу бир алтын кур төбү бир нерсе алган ат да. Toylar tağlar için daim жақсы болsun. Daim жақсы болsun. Ноқаттан келген шығар. Досуңбу? Ашыр кыз бердиңби азыр? Чакырабыз досуңду. Жали палван. Азыркы Ноқаттан келген конок кел. Кош келипсиң. Ноқат жергеси жакшы жер, мыкты жер сыйлайбыз. Исановтай инсан, Жумабайдай палван, Кулатовтай чыган өскөн жер. Ноқатым мен ноқатым дейт. Кандай? Берген эке жакшысызбы? Жакшы рахмат. Палван кел, жакшыбы? Коноктойт сени, Жонин досу дейт. Сүйлөшөлү, калат эле угалы. Жабжалы досубуз той өткөзүп аткан экен. Алыстан тартып келип калдык. Досубузга эмне дейбиз? Иштерге ийгилик. Иштерин ошол кыргыздын кызыгына жараган чоң жарандардан болуп жүрө берсин. Ажал аяш балабызга узун өмүр. Ошо окууларына, ден соолуктарына Кудайым колдоп жүрсүн дайыма. Ошо эми жон досубуз бул эми Карамартта эмес, Кыргызстанда эмес, Жалал Абадта эмес, Казакстанда да катып чыгып жүргөн бала. Бизде эми айтып кетерим мактана турган нерсе болсо мактаныш керек. Албетте. Жөн досубуз бизде 2 жолку Павлодар облусунда чемпион. Өз спортсмен болуп, волейболдон чемпион. Көкбөл федерацияда биздин капитан команда. Буга көтөрүш, Кочкор көтөрүш боюнча акыркы 10 жылдарда 10 жылдан бери биринчилик месте бербей жүргөн жигит. Ушул досу менен тойкулдук болсун. Ушундай тойлорду өткөзүп, элдин керегине жарап, жакшылыгына жарап, ойлогон ой максаттарга жетип жүрөр. Амин. Амин. Азаматсың жигитсиң. Мынау минген ат Арген мырзанын аты окшойт. Арген мырзанын күлүгү. Жакшы аттарыбыздын бири, сый мыктуу аттарыбыздын. Мырзадагы мыкты аттарды багып. Ушу күлүк ат экен. Ошо бул аттарды кичине турабыз. Толкундалууда бар, башка элге, башка жерге келип. Азаматсың палван. Ошо. Азаматсың, ийгилик сага. Өзүң да мыкты жигиттердин бири экенсиң. Абжалы биз таанышканыбыз канаматтар менен. Биз Казакстанда иштеп, чогуу иштеп, ошол жакта таанышып, ошол жакта дос болуп, тууган болуп, ашканыбыздын себеби ушу. Ошол жактан ашкан досубуз Ноқаттык Толик. Өзү Түрдөбек. Түрдөбек деген Түрдөбек. Толик дейбиз. Ушу кече атайын ушу Абжалынын тоюна деп келди. Кудай кааласа, мына ушу ойноп атабыз, күлүп атабыз. Ойногонубуз калат, жүргөнүбүз калат. Өзүң билесиң, кәдим бу дүйнөдө ат минген калат. Ушинтип ойноп күлүп той берген
özün ülkesini bilesin şu. Kuda kalasa şu atları sürkay versin. Tuğanlarımız pavanlar alıversin, müdür versin. Şu pavanlara kaçırı versin. Azamat. Abdali'nin toyu kutlu olsun dostum. Kutlu olsun dostum. Bizge uşunday toyları kutlu olsun. Juğuştu olsun ha. Sizler de toy kılgılar. Rahmat. Allah razı olsun. Şuntep bütkül dünyaga tarqatıp berip atkan sağa rahmat. Allah razı olsun. Rahmat. İşlerge iyilik, har daim şuntep nasip kılıp ellerge tarqatıp жүрür. Kayradan Erkin aka alıp çıktı. Şu kırda Bakıt aka kaçırıştı bey mi? Turat Palvan'ın atasına. Yıldığı sürülse görüyoruz hazır hem kim kaçkanını. Arkasından Bakıt köy ola soğunda odat. Oğunda Bakıt he. Bakıt kaçırı beriptir kaynatası çaması. Turgoy onu menen Bakıt. Tegren tut medet. Niye olatın olsa da jarmaş oldu ey. Sana köktü zor gördüm öyle jarmaş oldu. Yüreğim uzattam da jarmaş oldu. Turat öz alganmı ne oldu? Turat öz alıptır. Hamidin aka. Öyle. Geleme, ulaqta dua başka yeme. Sen özgördün de atın üstüne çıkkandan keyin başka Turat bolup kaldın. Şaka. Dayı toy versen, bundan da şu toylar versin. Bak zorluk arızda şu, Kırgızdın bir. Gereğine jarağı şu, dinge, mekenge kızmak var. Patriot, nemin degen jeytler. Azamatsın, amin. İnim attımınday bastırsa attın esine. Attı bakkan adamga rahmat. Narı beri bastır görse öyle attı. Saygırda. Saygıra ha? Şulat satılat. Satılat demiş bak. Dostumuzga 200 bin kalp bergen. O biraz çıkanıqı. Жақшат. Ömrüңüz versin, жақсы адамдар келсін. Şaylo alıp gele yitat. Şaylo, Kızılgıya. Kıştıqa ver, ukasına. Ukasına aşırdı çağım sorun çok okşaydı. Allah'ım. Tak. Gel. Şampiyon gel. Tanısan gerek. Vallahi anam bunu tanımay kimdi tanıyız. Amansın mı? Kalotla gaytali bata dua vereli. Dualar kabul olsun. Rahmat sizge de çok rahmat işlerinize gidelim. Rahmat. Şuncha kelib tartib. Sportni, Uttu sportchi dunyoda yaxshi olamiz. Rahmat kom. Sağa da iyilik. Amin. Ökmötkö da kaçıp ketdi o. Arjaga kaçırlar. Kuat aka quvib qoldi.
Kuvat aka qiyqirib turmağa geldi çürüt dep. Kuvat aka daş kuleydi. Hiç kim görmem deydi. Qiyqirib kuleydi. Жерге талдан жалғыз келген оғам. Hiç kimge bermeye geldiniz Kuvat aka bro. Nur aka malades. Tap oldu kan. Ha oldu rahmat. Sana qarganda berdim sizga. Hazırkı kamçakanın atı mı? Kamçak. Atı bilen barıp. Azamat kamçılar rahmat. Жақшыкен аты бірақ. Атыңыз жақшыкен бірақ. Талбай келді ошақтан. О, төштен жауап келді. Мырза палуан баласы. Болды. Жақсы қылдым. Ол ақиқаны берен. Кешіріп пайда еткен, да? Торпақ жеңіл болса, тек салбағылай. Bağış aka qaqымен жүрөттүле, ошол окшойт ортодо. Кимде кетти? Шумкарда кетпедиби? Шумкардай көрүп аттым эле да. Шумкар экен. Ана бала камай алып атат. Бала. Бала атына жарашып калды өзү Шумкар атына. Жалгыз чыкта карач. Orhan tap koşma. Orhan. Forman. Orhan. Aldın mı? Жана тулпарлардын төбү ушулардыкы да. Тулпарды чапкан жак бутту издеп да жок экен. Ошолго мингизебейм.
Talant palvan alıp çıkkan eken. Aşırıp berdi. Kimge aşırıp berdi bilbey kaldım. Naşıl palvan alıp çıktı. Ona geletkan. Grader'de meni alıp turgo bul. Grader meni alıp turdu. Alıp çıkıp taşta olgan Talant palvan. Grader emi esini taptırdı. Ekönün figurası. Jaraşıp kalıptır. Sorun kut bolsun palvan. Azamatsın. Emi ona Johnny Dosko bir dua kılasın mı? Ne diyeceğim şu Abdülhakan'ın üniversitesi olsun, densoq olsun. Şu oynayıp görüyorsun Abdülhakan. Bir attı. Aytıp koysun. At. Talant kanike. Oktябрьскийде Grader. Kımbat palvandın akası olasın kümüş ha? Akası. Sayapkeri olup bir jağa. Sayapkeri. Bolgan özgöçülüklerin bir koşumçalap koy. Bul öz ança söyleyit. Yani bu koşumçalay geçsegen bu özü belgili bu Karamattan çıkan bizim avalarız puan degan palvan bolgan. Akabız. Oşonun baldarında Kımbat palvan, Kılıç palvan, Gümüş palvan, daha bir eko var, alar Moskvada. Mukan Karaya'da süleşip duram. Kudaga şükür. Jağı tuğandarız bular. Ekatadan tarayız şu. Jaqtan tuğandarız. Tuğandarız. Kerkenbay Sarıbay'dın urpaqtары eken da. Dal özü. Avaң unutup koysun men esimde var eken avalarың. Sen dostum sen. Al ak keme de bul jana. Kımbat keyin Sanjar avasına satkan ha? Ak kemenin tavın keltirip atkan jigit şul eken da. Neme Johnny dosum. Azamat ne? Külüktü külük kılgan sayapker. Sayapkerden bir dua alayın. Ke bir duaң beren da amin kana. Kança kaldı azandayım dep surap kalganda şu palvandan bir alayın dep sayapkerden. Kep kengeş aldın mı? Ha boldu. Жақсы тойларды береберем ака. Рахмат, рахмат. Чапаңыз менен денсаулык болуп. Ойлогон максаттарыңызга жетиң ака. Рахмат, аркамда. Бизге дагы насип кылсындар, кандай насип кылсын ака. Ниетилерди салса тилектер кабыл болсун. Amin. Жақсы үйлерден болсын, әрдайым жерден қыздарды үйлеп, қыздарды шығарып, жақсылықтар болсын, әрдайым ошол үйдө. Ал жол коям тойду. Men otasan Ağjol'am Kırgız'ın gereğine jaragan derslerden bolup çoğayısın ha. Amin. Allahu ekber. Ağjol'un tagası bolup kala oşunda. Ağjol'un tagası. Azamat. Ağjol'un taga jurtu da ata jurtu da Karamart eken da. Jakşı eken. Akalары Sürüldü. Kimde gitti? Hıyla top boldu lebrok. Talantda ketken okşayt dağı. Çekiyim okşoş bu tanımay turan mı bilbeyim. Talant okşayt. Күнгө чагылышып атат. At көтөрүлүктө тезирээк көтөргүлө. Торпок жеңил. At көтөргөндө кымчып, кысып жүдөтөт. Hazır at kotordu da janakı çıkıp ketken balak. Alik eken ele de. Kaysi at ile onu torattın Alik? Tayganada kulağım mükemmel. Jana torat çabıp atkan mı? Oşon men alıp çıktım ele күнгө чагылышып мен Talant biken dep kaldım ele. Hazır at. Emetkenini tanıp kaldım at kotorgun jerinden. Toyu da jakşı ötüp ketsin Allah. Jakşı, jakşı olta öz negiz ulak. Jakşı. Eme Johnny'nin peline jaraşa jakşı şаңды olta da. Gün dağı karan. Adamın peline jaraşa olup barıp tersin. Azamasın. Sen oşonda Johnny'nin avasının balası olup kalsın? Bir tuğan akasının balasın. Bir tuğan akasının. En çoğun akasının balasın. Boldu. Yerini salıp çıktı. Kanbek Jestırmaktın balası. Bul jakты tartıp koyulu. Kimdi görüp atasыңар жазып койгула айылдаштарыңарды. Муну сагынат да жана улакты түшүнгөн балдар, улак чапкан айылды сагынгандар. Ушул жерде катарда жүрүп кеткендер. Силер үчүн тартып кое атасың аларды. Alik alıp çıktı da hazır uşul turat ekö kotorup minip ketişti ele. Men onu Grader okşayt dep Alik alıp çıkkanda Talant eken dep attım ele. Keyin baya күнгө чагылышып keyin görsöm uşul eken he. Yarım tart men bir süylep Kel, koyayım. kel dostum. Abjam ne diyeceğim? Sen şu Urungan urmat koşup koygan şu yüzden yalan koylar olsun ha.
Tuğanız men tinch bolalı, daim uşintik. Uyda jalan toylar bolsa, qana omin. Amin. Nazarbay palvan ağam gelip kaldı. Ava gelin. Salamatсыз palvan atınсызбы? Денсаулық жақсыбы? Намаз оқығанға кетіп Жоқ, мен ояқта достарыммен тұрып қалдым. Бүгін мына жақсы, бұл жиенім той беріп отқан екен, үй той, бала той беріп отқан екен, шу той жақсы өтіп отады. Шундай үй, шу мал сүт үйлерден болсын жиенім. Бұл жерден балдарды үйлі, қыздарды шығар. Бұл жерден жақсылықтарды күт. Жақсылықтар болсын. Ардайым шу жестем Шүкірәлі, ежем Үрқыз, шу мына 90-80-ден 90 таянып қалды. Шулардың өмірін Құдайым берсін. Шуларға Алла Таалам шу ардайым еңбек қылып берсін, жардам берсін. Бүгінгі тамаша жақсы өтіп кетсін. Ең жақсы болып отады. Мен борды қарап тұрам. Достарыма ат тиіп еділі, азыр тиіп отады. Давай, омин. Женім, саңа ұшы ден солық, үйіңе ұшы балдарды үйлі. Жақсылықтар бола өрсін. Омин, Аллах әкбар. Майл. Yo, разу, бардығына ем ат дейдім. Назарбай палваны шу. Ермек палвандың атасы. Bir balası Bahtiyar janaqı Moskvada. Ekos telefonda байланыштырабыз. Самбодан bir несінің чемпион да. 150 kilo çığa не беле bilmiyorum. Panda da qo'yam tamaqshalashib klishkasini. Bahtiyar sen pandasini deb qo'yam. Kimde çıkıp kaldı? Erkin mi kim? Qayradan eriniz. Bu Jestirmaqtın balası bugün чемпион болып кетті астап қалды ұқсайды. Шыққан ұлағылерін істе шығып атады. Қандай ұлты тар жағы білбейбіз. Бата тілекті тартқанша. Жақшы олтады ұлақ аябай сон мықты. Жаңағы Аликтағы, жана Қазақстанда ұлақ чағып, баға бір туған әкесінің баласы олымды атады ғой. Мен Instagram барақшама бір 4-5 жыл мұрын Қарат мен сорынға таштап Қазақстанда сөйлеп атқан видеоларын жайғаштырғам. Джонинің бұқа көтер атқандарын жайғаштырғам. Темірбекке өреткен. Темірбектен Сараты деген аты барлығы Темірбек. Қарамарттан палван көй. Ақтоғық Қарамарттан. Тоз зонасында өзі палван көп та. Бүтел айылында бүгін Ақтоғық Қарамартта тұрғаным үшін айтып отам дейм, мындай сөз келіп қалғанына. Ақтоғық Қарамартта палван көп. Негізі бүтеле той жақта палван көп. Шөлде деле мықты палвандар көп, бирок көбүнесе ат минбей талалап кетип анан ошентип көп балдардын таланты ачылбай жүрөт да. Анан той жакта эми кечке тирилик ат менен, жылкыга караган ат менен чыгасың, кой кайтарган ат, сугарган ылдый сайга түшүп чыгасың, күндө ат минесиң да кыскасы. Бул улактын тренировкасы зал эмес, ат эле да. Атын иш керек, улак чабыш керек болду. Көтөрүлдү дагы. Жок, козгогон экен. Тоо атчандар биригип салып козгой үргенде кымчылып турган улак Эркин аке экен да. Тизгинди ал, тизгинди Эркин аке. Таштайды окшойт. Ашырды. Жок, качты наркат. Таштайм берди. Сорун ашырып берди, кимге ашырды? Конокторун ашырса керек. Жолдош. Эрген навасы болуш керек демекчи.
Oroz aka. Oroz aka ekan. Orası kim verir? O polika benim Mehman. Gümüşte ver gümüşte. Asran. Oroz o emin qiyinaldınız deyim. Hazır alıp çıqqan Erkin palvanda. Qançanчы жол alıp çıktınız şunusun? 4-ünчüsü ha? Arada men жетишпей калдым, şunu dagı сүйлөтүp эмесин атты тааныштырып коелу Эркин ака. Kulak böyle tatken, pay öyle tatken. Maalesef kuyulardan olsun. Bunlardan hurmat, buna hizmet görsün ha. Şehrin hizmetinde görsün. Pay öyle tatışa kavul olsun ha. Amin. Atты айтып коң. Artık şu yakında işsiz hiç kaldı öyle. Жақсы екен. Жақсы ат екен. Erkin akanın atı hazır bata örkülüp kettiler. Kayra сразу муртого жетти. Жақсы ат екен. Көк ат. Еңіліп атат Эркин ака. Ошол жерден чыкканмын. Мен өйдө да турат телефон көрбөй атам. Түз тартылышын карап турам да, өзүм да карай албайм ал жактачы. Ушу Нусуп алган окшойт. Нусуппу? Нусуп экен, нусуп. $100 sayılı başladı okşayt. Taştağanın $100 dep kıykırdı. Şul жерден çıqqan atты tartıp kılaylı. Janına barsaң баягы эле көрүнүш. Sürüldü bakıt kaçtı okşayt. Kızılgıya bakıt. Ошол сурган мен болуш керек эле. Сурган мен экен. Ылдыйчап. Жакын таштады акын. Шөргө таштады. Жолдош качып кетиптир кеше Көкжаңгакта. Октябрьскийдик кеменин аты менен алтын кур менен атка таштап алган жолдош. Ошол жеринде заряд өчүп калган экен, бизде да тартылбай калыптыр.
Dronumuzun videosu var, bir vaqt bo'lganda chiqaramiz endi. Urdu, aşırdı be. Berelek yoldaşta жүрөт. Бирөөгө берип алды атат. Сорун көп сайлап атат, түшкөндө эле сайлап атат. Арасынан үлгүргөндү гана тартып койтабыз. Бул жерде болушунча барып палванды атты тартканга аракет кылтабыз. Микрофон жок тааныштырганы. Жанагындай чоң улактарда микрофондон таанышат. Аны кайталоонун кажети жок дейм да. Барып дагы патасын алып дагы сүйлөткөндүнчө дагы атын тааныштырган. Себеби ал жерде микрофонда таанылып калат, таанышылып. Мына Какы деген аты ушул. Хан Жакеган аты жанагы. 16 000 доллар алышты, ушундай кылышты. Ошо багыш экелер. Базарбай палванга ашырды багыш эке ошол жерден. Чалаңдатып бери кайрыса көрүнүп калат эле. Катуу айдады палван. Бери уруң аба, бери уруң атты, бери буруң. Ашырды, бирөөгө ашырып берди. Эрмек палван баласы. Базарбай палван баласы. Жакшы чабат атат ушул. Жестесине берди, жестесине Бакыга. Тренер жаш күч. Бер жестеңе бер. Мында кайның палван болсо да жакшы экен да, улага келсең улага ашат экен. Жестесине берди окшойт. Кетти, эркин жетелеп кетти карамартыктар. Akın nakes. Ayda meçkimen qarzың жоқ, қайның берген улақ. Мынандай палван болсоң, қатар менен аттар турат да. Комиссар Такеники жана алып чыкканда кайсат эле, 1-2 жол алып чыкты, эме үлгүрбөй калдым, келем. Ватат дуаңды бер, баягыларды кош эми 2-3 сорунду бир кошуп бер. Кана, Омин. Айла, шабжалыка нөтелесе тилегине жетсин. Балдары элдин керегине жараган жаштардан болсун. Өмүрлөрүн берсин. Амин. Азаматсыз карамартык жол барса эке, көк жаңактагы алтын кур менен ат кулук болсун. Болсун. Жана Октябрьскийде ким экенин аты эле, жерде ат. Жомарт экен. Жомарт экеники, кымбат андан мурун Сымкатта төөгө таштаган ат. Мен ошол жеринде КамАЗда менен балдарым бар эле, телефон заряд өчүп калыптыр да. Мына палванды азыр алып чыкты, кой деп, чабам деп, жулкун атасы барып топтон кайрып келет тизгинден. Боло турган бала экен. Азамат, атың ким? Ким? Алинур. Кайерден болосуң? Алматтан. Ким баласысың? Ким баласысың? Атаң атын айт. Азаматсың Алинур. Палван болгун. Көрүнгөндөн ырагы жок дейт. Жаштар биздин келечек. Кудай кааласа 5-10 жылдан кейін сені дагы айтып деп жүрайлы. Рахмат, Алла разы болсын. Уа, Азамат, аттын чыгып кетип атканын карачы. Эрнисте экен улак чамаса? Айттым го, бул жестирмактын баласы бүгүн жестирмак деген өзү кличка алат окшойт. Аттын чыкканын көрдүңбү азыр? Эрнис кетти дагы. Жакшы көрүнбөй калды да, жакшы чыкты эле. Жана алып чыгып сур коем менен таштаган Бакыт эми кезиктирдим, сорун алган жерде жетишпедим эле. Бакыт, сорун кут болсун. Ушу улактар атканда балдарына рахмет айттыр, балдар келечекте жакшы кыргыздын керегине жараган, ыймандуу жаштардан болсун, тынч болсун баардыгы. Ушу тойлору улагы жакшы өтүп кетсин, элибиз тынч болсун, амандык болбосун. Амин. Атты айтып кой. Ат өзүм Сургоян. Сургоян. Айда ортоктук.
Атын унутсам баягы достукта жашаган киши. Алтын ака эле. Короче, достукта жашайт да. Бир күрөң атын мен тартып бердим эле барып, сатууга чыгарды эле. Жоон атты не кылды билбейм кийин. Азыркы жолдош кече ушул кишинин аты менен алды. Октябрьскийде жерди аты менен. Сорун кут болсун, кеч болсо да бразан. Атты бага бериң. Сизде ат баккан саяпкерлер көп болсун. 70% менет сиздик ака. Бирок ошол жерде телефон өчүп, заряд өчүп, видео тартылбай калыптыр. Эми беркиден табабыз эми. Жанынан да бираз тартып койлум. Ур камчы, ур. Артына ургун. Мына эмекен. Эми тартатып алып. Ошондо болуп калыптыр. Бар кишине тартып көрөлү. Калтып урга деп. El yarı şerik bana üstünde astırlar. Görülecek. El yarı. Hadi. Murat'ta öyle Жакшы эмес көрүнүш. Кымчылып калганбы? 1-2-3 деп тартып атышат. Эми болгонун тартабыз жигиттер эми, бирок мына ушул адатты таштайлы. Багыш эке какы менен ортодо окшойт. $5.000'den 3.000'den sayылып атат. $100. Азыр бир тай токул аты болуш керек. Бирөөгө ашыптыр. Кимге ашкан? Барып эле пробка болуп кысылып калат да мына биздин топторчу. Жана Өзбекстан Казакстанда айланган үчүн алыш кыйын да бир жагычы. Алыш оңой да торпокту. Текени биз жакта барып аттар пробка болуп кысылганда эңилип алып кайра өзүң турушуң кыйын болуп калат. Булар деле тура түшүнсө болот, бирок булар палван. Булар колду алыш керек, жер үстүнө чыкпаш керек. Бизге окшоп палван эмес болсо эми бир жан. Ким экенин тааный албай турам, бирок башын көтөрбөй атат бирөөсүндө да. Жан чиркей айткан балдандардан болот. Танылбай атат да кимде экени. Бүгүн Бишкекте чоң улак болуп атат. Алабукада чоң улак болуп атат. Биздин Барпыда дагы айылдын улагы болуп атат, чоң жакшы эле улак орточо. Илгертен чөп берип келген дең өзү, а? Илгертен, кыйналбай экен да. Кайра сүрүлдү. Беде суу экен да айташат го, суук деп беден. Бакы тартып кетти дагы бир жагын. Жо берки Карамартага бакы тартып кетти. Кимде кетти белгисиз, жанакы чыга элек дагы эле. Бирөөнүн жалына чыкты, мынчалык катуу кетип калды. Таштады окшойт алып барып, а? Алып барып таштады, азыр билебиз ким экенин. Мин о, чемпионду миниш бөлөк. Расул Супатаев. Кол көтөрүп кой. Эң ичтен чемпион болуп келди го жана Баткенде, Жокөкө. Жана ушул Эрнс дагы алып чыгып, Эрнс жалпы канча алып чыктың ушул вакытка чейин? 4-5 болуп калды. Анан жанагы секирип чыккан Торат кимики? Пулчакан. Ушпак Пулчакан аты. Катуу чыкты. Катуу чыгат экен, а? Жакшы экен. Бул досуңун атын минген окшойсуң, кыз көлдүн. Азыр дагы жакшы орунда калыптыр, ийгилик. Ооба, ийгилик. Азыркы шерик экен. Турат качып тур. Турат менен сүйлөшөсүң, Турат. Кел, кана. Ассаламу алейкум. Ушу ниет кылып акабыз үчча элди чакырып улак берип атат. Улагы аябай ширин, жакшы улак болуп атат. Ушу көпчүлүк келген көпчүлүк үйүнө эсен аман жетип алсын. Амин. Менде чоң акам. Саяпкер, мугалим, физрук. Жагуда? Жагуда. Атка кызыгат, улак чаппады бирок. Бирок жакшы таптайт, жакшы карайт. Жакшы экен. Менде чоң. Не дейсиң, кам?
Kecha elga to'yim berdi, ular xalo tilak qilib shuni olgan ekan. Tilagan maqsaddan Allohim berib o'tadi. Bugun ularga yaxshi o'tib o'tadi. Tinch, toza bo'lib o'tadi. Ular malni yetishcha elga berib o'tadi. Shu doim shu yaxshilikda nima qilaversin. Kam bo'lsin, önü o'ssin, bu chek bo'lsin. Bundan da cho'ng uloq tadbirgan Allohim nasib qilsin. Esen aman shu uloqni o'tkazib olaylik, sağda cho'ng rahmat uchun elning xizmatida jurar ekan. Shul Amin. Daim elimizde tinchlik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Bekish akaning atında shunqor olib chiqib turdi tulparda. Aka dostlar, hozir olib chiqib tashlagan tulparda. Tulparda shunqor. Sorun qut bo'lsin. Bir 2-3 alып бердиң o'xshaydi. 2 aldım. 2 aldың, men жетишпей қалдым жанақларыңа. Азыркы sorun qut bo'lsin, анан bir дуаң бересиң эмеге. Жониге. Şu Abjal aka şu ullardan kızlardan hurmat sый görsün. Şahardayım şu жақсылықтың üstünde oynap kulüp жүрөсүn. Niyet tilek kılıp ulaqlışı tilekleri orundasın. Amin. Allahu akbar. Azamastın şunqar alato. At demi. Mına kişiden sorayına qaysı at bul? At tulpar, bayağı tulparın balası. Былтыркы чабылып жүргөн tulpar, а? Ажак экен. Бекиш аканын tulpar аты менен кызылкаялык шумкар таштады. Tulpar менен шумкар биригип калыптыр да ака. Tulpar менен tulpar биригип. Эки таштады. Ушул эле tulparда таштады. Аттагы кызылканыкы, баладагы кызылканыкы болуп кетиптир да бияга Карамартта. Молодец азыр. Жанар ажыга ашты эле, бирок наркы кырда кетти. Октябрьский. Бери кайрысаң болмок жигит. Болдук şu çamazma. Keçiriz. Keçiriz. Baykoya kalktım bir hakem oğlu. Keçiriz. Черный акула да келди да Бактыбек Бакы мырза. Марат акен аты да бул бак ка. Көкбөрүнүн жетекчиси. Бейнети чоң бирок жалап аткан Марат акен. Там бериш керек. Черный акула менен албаган сорун калбады бу ажам. Бүгүн кайнада, кайнысынын ордунда. $1000 ала турган полгон болду. 2000 сомго таштап алды. Алмаз эке. Assalomu alaykum. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшысызбы, жүрөсүзбү? Тынчсызбы? Элге кызмат кылып атасыз. Болду. Мырза палвандын баласы. Тарандын ээсин. Түштү. Жок, салып кетти, кармап алган экен. Кызыктуу улак болду бирок. Бүтүрөбүз десе болбой атат, кызыктуу улак болуп атат. İçine koyup bергиле деп атабайм, билбейм. Торпак жеңил кар, сонун улак болду, билбейм. Allah'tan ne dilersen tileklerini, balanın, kızlarının omatını versin. Özün ne dilersen Kuday tilekini versin. Amin Allah. İki dünya kambal var. İki dünya kambal var. Cemaat. Gelgen cemaat. Ынтымак алып ушинтип улак чаап, ойноп жүрүп жүрө бергиле. Тойдон өксүп алып багыла, барыңар. Үй бүлөңөр менен тынчып болгула. Ушу жылдары жакшы ийгиликтер болсун. Ар бириң ойлогон ой максатыңар жеткиле. Алла болбасын. Улакты кимге бересиң айтып кой. Ула сорун сайгандардын бар дегене Алладан не телесе тилегин берсин, бар бай болсун. Амин. Алла. Мына бала атайын ата уулуна берди да. Ушу уулуңдагы gelecekte bir Akjol toy olsun, ata Akjol eken, Akjol Mahmudov toy olsun, çempiyon olsun, ömürlü olsun. Şu tileğin jetti, şu balangdagı şu
Eş nerseden kam bolmasın, iki dünya kam bolmasın. Amin. Rahmat. Rahmat, kam bol bolgan. Berdik, ayolacak. Son mulaq boldu. Şu жақсы оқып, жақсы қызматтан şu men balamday ol doktor bolsun. Amin. Amin.